Intrasenok, Wat 14, Galaxy TV, YouTube channel, iyaroka, ikulethela zonke izindaba nomlando, kunjengoba kunjalo. Intrasenok, Wat 14, Galaxy TV, YouTube channel, iyaroka, ikulethela zonke izindaba nomlando, kunjengoba kunjalo. Bekusay phase 1. Phase 2 ilo ukuthi abantu bebethanda umsholozi. Kusafanele kuqala ayinwe leyo ukuthi okay, whether boshiwe ngaboshiwe umsholozi ANC umla. Manje safanele ke akaqala achazeke ukuze abonakala ukuthi ucomrade weANC. Akaqala akachaze lento kakuboshwa kaMsholozi. Challenge ke nje manje. Isiyawuthinta nomphakathi. Ikakhulu hayi kancane. Kusho ukuthi kuma grassroots. Phansi kuma grassroots indaba yokuboshwa kaMsholozi. Ixoxwa left right and center. Futhi mungabe uthi awuyazi uzama ukuyifihla. Uyayikhohlisa. Ngoba abantu abaningi ba decide ukuliyeka ukhetho nje kuye votini. Ngendaba yakhe. Ngendaba yokuboshwa kaMsholozi. Yo. Ngendlela eserious ngayo. Uthanda ungayikhohlisa. Yabona umuzwe ikhohlisa njengoba kwenzeka la kwiBGM. Ngicela ukukutshela la kwiBGM. Uyabona la kwiBGM ngendlela abantu ababa ignorant ngaya bebekade beforward obuthuthuka no phesheni ba ignorant ngalendlela yokuthi usihlalo wala akasekho la usuzwa ngabantu sebekuncokolisa bethi nathathi iBC nayise eZimbabwe hayibo gone. It was a sudden change yokuthi sesizophathwa le in 26 years or 30 years ngiyangitshele ngedaya ireform mangangeni mhlambe ungakabaleqa angisho ukuthi khipha kwi-motion uma usathi inkulumo zethu lithathwa la ioffice lishone ezantsi omunye uzothi ezantsi eznathi njengomuntu ose-Wat 14 abantu abase-Wat 14 bengafanele nisedeserve lize ngathini umbuzo usekuthenini ise-14 yini lapha uma lapha kuse-14 why 21 singabi se-14 eAngola angithi phela manje kuthiwa i-demarcation ilento awuyibuke le demarcation ukuthi imi kanjani ingoqo kunendawo ekokeleziwe ibuke kahle mfowethu wabona ukube beyihamba ngomfula ucutshwayo sisonke singala sise-14 kodwa manje ngendlela ukuthi angiyiphethe le bengizoyibona la angikaze ngiyibone nale demarcation ngendlela enze ngayo ingathi ikokelezeke kwanabantu akufanele baphume phese ungitshela ukuthi abantu abase-Auckland kuthiwa abase-14 e-Auckland ngenhla kwesikole bashona kuze kuyoshona kamamdekazi esikoleni lesi kanti ihamba kanjani le demarcation
ngoba lento kufanele ngabe le demarcation ibe simple and straightforward makuthiwa okay i14 manje siyithatha ngomgaqo sayithathi ngomfula ihambe ngomfula njalo noma igumgaqo njalo ngoba umgaqo ukli uyayibona lonto leyo ukuze indawo zidemarcate-ke kahle manje ihamba igopolota ndoda uthi uyabheka ihamba khona la ihamba khona egcekeni pheko umuzi umuzi njengoba la ekhaya kukamkhizi sothi uhlukana phakathi lengxenye ngale ayisekho F14 isisethi F15 lengala uyibona lonto le so sengisho ukuthi na demarcation itself is causing a big disgruntlement and iyona futhi enye yezinto eyenza ukuthi uma sizozibuza ikhansela ukuthi ikhansela why ungasithintanga ngedemarcation because uqiniso wasitshela wakwakhuluma nathi ngendaba yedemarcation sayikhadlela sathi akulungisa umngcele njengoba bathi unjalo usithayiza ngasikhulume ngendaba yedemarcation ngiyaqala ukuthi sikhulume ngayo ngobheki uyabona ubheki nakhona ngo2016 ngoba sithema sesilandelile futhi nayo sesingena sangena baze basho ukuthi hayi uyazi nina nishiko ibhasi ukube nifike ngoJune ngiyatshela ngini thina besalo kwesiphela sihamba kuyena sibe sikhuluma kuthe la sesingena thina ngqo sesiye ema-ofisini kamasipala bathi hayi kube nifike ngoJune manje sesesasubmit sala at least ke sala nisenilinda kuze kufike uOctober now there's another challenge ke ngoba ubaba lo okuyena obhekelele ezokhetho lo ujaji ubani lo hayi lo wezokhetho lo njengoba nje uzobe ekhuluma ubaba ntambama ubaba Ramaphosa ntambama uzobe ezokhuluma based on ukuthi usesikhiphile isinqumo sokuthi hayi ngathi ukhetho alumhlehle njengoba bekuthiwa luzoba khona oluzohlela okushuthi nje abayathanda zonke akumalanga basazohlala futhi kusayileyo meme kusayileyo meme leyo ngoba phela nephela ukuhlehla kokhetho namakhansela sakhona it's up until kuze kube ukhetho liyahlala but ngiqonda ukuthi ke no matter what but indlela okwenzeke ngayo ngicabanga ukuthi kodwa thina sisinika ithuba lokuthi si regroup yes abantu abaphezulu kwiBEC uma besekhona iBEC kuseya la F14 hayi le ngizokuthiwa eyale manje umisa khona bekufanele iBEC ibuye ngokusheshsha uhlalwe phansi group weke nabantu abakhankasayo bathola ithuba lokuthi bazivezeke ukuthi mina ngusibani ngifisa ukuthi hayi lento ukuthi sithelelwe ngaphezulu basuke from down much upward bangaqhamuki ngenhla ngoba ngempela lento ukuthi baqhamuke ngenhla usuveze ezinye izinto futhi nje yazi bekuzokwenzeka idisgrace nje idisgrace enkulu kabi angifuni nqamanga usuveze ezinye izinto uyabona lalelike lapha ekhaya uma sihleli kanje njengoba nimuzu babulonde echaze ekhuluma njalo sifune kona ukulanda abantu ukuze kuvele phela izinto mhlawumbe ohleli wena ongazazi ukuthi zihamba kanjani ngaphakathi hleze mhlawumbe uyitshela kwesinye isikhathi uzihamba ngalolu hlobo kanti azihambi ngalolu hlobo wena olubuka ngayo noma ocabanga ngayo masuke sibuza ke suke senzela nawe ohlele ekhaya ucaciseleke njengoba nje ekhuluma manje inkinga engase ikwazi ukushaya lo khetho ngaphakathi la eWard14 usebale indaba ukuthi bathelelwa ngaphezulu ngokukhansela lento ekuthiwa ucatho ifike isithelwa nje kuthiwa nanga umuntu ingaqalanga phansi kuma VDs ama block njalo iyaphezulu ingozi is very dangerous into efana naleyo uphinda futhi uzobalula indaba kaMsholozi ukuthi njengoba eboshiwe usebeke enye indaba ke bengayicabanganga ukuthi uma ukhuluma ngendaba ukuyishalazela into enjalo uthi udlala ngesikhathi usho njalo mfwaqa udlala ngesikhathi abantu phansi kwi-grassroots bakhuluma lento ukuthi abafuni ukuyovota because bacikwe lento ukuthi kwaboshwa uMsholozi akusho ke thina ke dasenokwaD14 Galaxy TV nangu umfoka Xaba semlandile uyibeka ngqo uyiqondise ngqo ukuthi yizwe inkinga la ikhona ke ukuthi imaphi njengamanje buka nje manje sisalelo 15 minutes ukuthi sivale sesizothi nje qabqaba kulo 5 minutes nje omncane osele mfoka Xaba hey
usungenze ngavuleka amehlo ngabuka ukuthi izinto ihamba kanjani ngaphakathi la e14 mhlambe ezinye bengithi ngiyazazi kanti ezinye zazi angizazi kusho ukuthi ngamanye amazwi uma ukhuluma ngale ndaba kaMsholozi uzama mhlawumbe ukucacisa ukuthi kwi-leadership ekhona ngaphakathi mhlasimbe kuyacounter naloko ukuthi kubheke ukuthi ungakuliphi side mawuza kubantu naloko ke iphuzu uyabo umzabalazo siyawubulala mangabe sizosithi sihlukanisa ukuthi khona uCR khona abahamba nomsholozi siyayiqeda insithina ke siyayihlakaza no matter kungaqanjwa amanga kuthiwe hayi iyakhula iba strong akaze futhi ngeke kuze kwenzeke ukuthi ngaba strong angeke ukuphika ukuthi lokho sekuzosuka kwenza ukuthi mina ake ngiyichaza ukuthi ngubani ngomzabalazo yes but kodwa ke ngifuna ukukhuluma nje ngibe fair and frankly ubaba uMsholozi ebantwini down to the grassroots level uyafana nje idol nje nci nobaba uMandela izinto azenzile support imiphakathi eminingi izifana nse angeke ngithi ubaba Ramaphosa nobaba uMbeki abazange baze basiza imiphakathi but isikhathi esiningi labo bantu basize thina esifundile ngama sponsorship but laba at grassroots level they were sponsoring like to say uma kuukuthi ingane yakhe ayifundi la imali hambe singane esikoleni imali engezobuya to the very last moment ekhishwe officeini wasign i-petition yokuthi akube khona i-free education and njengoba seshawa ngale nduku ashawa ngayo kune question ethi asilindele ukuthi i-free education izophela izophela and phela umuntu wayisayina wayi-implement uZuma yabona i-free education mhlawumbe omunye uzobuza ukuthi uyi-implement esephuma ubenga implement ingani ngalesikhathi esekho engathi ke leyo nto ke yenza ukuthi abantu babe disgruntled ke manje ukuthi hawu lo muntu ngoba ubesiza namanje sesithula umthwalo seboshelwana ngoba phela akayedwa kuyavunyelwana la ANC so manje mase kuhlukwana kanje izopheshwa ubani lo mfanto lo ovulekayo yabona then la ANC uzobe usuqala ukukhombana ngamagama abanye beshudwe nokuthwe so lento ifuna ukuthi umuntu abe disciplined nje akhuluma iqiniso ifair ivali kusho ukuthi ngamanye amazwi mawuhamba namaside usengozini okuhle ukuhamba noANC ngcono uhamba noANC okay ngcono ukuhamba noANC it's a good advice it's a good advice leyo yabona ngoba uma ngiyalinganisa manje uma uzothi uhamba noCR ake sithi abantu bamkhipha ngoba phela nabantu bayakwazi ukurecall ake bamrecall usazokwazi ukubusa uzothi hayi ngibuyela ngakulolu hlangothi kwenzakalani kwena sibe sikudinga kwenzakalani kwena sibe sikudinga wena kade uthi hayi mina ngihamba noCR distant yabona lona so angivumi mina leyo angivumi futhi ngenyawo zombili angivumi nje ukuthi umbutho usudivide ngoba Ramaphosa la amakhola angifuna nokuyithanda angiyi-accept nje ngomoya wami wonke futhi nanoma kuthiwa ngihlala nabo laba abaphezulu sengizobahlonipha ngoba phela izosuka ingithatha ingibeke lapha ingithatha ingibeke kodwa kona noma kuthiwa kuyafika futhi anginalo uvalo I can speak to Babnyawo uThabani ngomusa ncike ngakhuluma nabo ukuthi guys let's sit down because each and every place la nihamba khona you can and you do advise ama comrade but asicatshwe lento ama course yes le ama core ayisebenzi ayumbutho ngeke ubuyisele esimeni okusona le ama core yabona divide nomphakathi it's a rule and divide yabona at the end of the day abantu abazosafara abantu abanothando lika ANC ngoba ANC uvotelwa azovotelwa naye salukwazi esingasagxumi bagcina sebentunta nendishi manje bazogcina betunta nendishi phela wakwafika laba buZuma la umsholozi wakwafika waphiza likwazi ingubo zazi ngajabuli kanje izalukwazi efikile la umsholozi kamamdekazi wakwafika uRamaphosa uyokafika ishoza phuma
angiboni nje kafiki and izalukwazi bese zithi lo owabopha uzoma uyayibona lento noma bengane wow bazobe hawu lo abopha umuntu wasifaka so sengisho ukuthi bafowethu ezinye zezinto because uNC ziningi izinto akabalance kuzona but mase sesiyicaza kanje ngento engenasidingo yabo ekumela ngabe inkunzi ezimbili eziphezulu zihlaliswa phansi sixoxa izilungiselela iphutha yabona ngaze konakali ngabonakali yabo ya ziningi indlela okungenzeka ngazo ilungiseke le ngoba egcineni igcina ishaya abantu abantu bakhankasela umzabalazo ibona abazoshayeka yabona ngiyalinganisa nje ake ngithi wena uyikho ngala ya CR yes kumele ukuthi uyesigcemeni esinabantu abayikho yale inlokhuzana uzosebenza kanjani nalabo bantu uzosebenza kanjani hey ayugeqa amagula labantu nigqoke same t-shirt everything kodwa nizoyi nje narrative ni twister ngento engenasidingo yayibona lonto le hey ngizwa kahle mfoka but kodwa inkinga enkulu ngicabanga ukuthi challenge yethu sonke ignorance ukuthi abantu abangabi ignore izinto ezibalekile I this that ignorance ngoba ignorance njengoba bengisho nje ngiyibone la kule BEC bila yes izinto eziningi ezazi ignoreka la zadala ukuthi abantu bagcine bethatha ivoti belisizansi yabo lahambe ivoti la izansi lo yasihlalo nginesiqiniso ngeke ayiservice i14 ngeke ay ngeke ngisho singabheja imali ngeke ayiservice ngani na akayazi 14 yes akayazi uyine ngalesi sikhathi abantu bediniwe kodwa mase kuthiwa akayiservice ngeke hey ngiyabheja ngeke okunalokho kuzoloku eqhubeke le crack lokuqhubeka le crack hayi ke cha mfoka xaba asikuvale mfowethu ugeqa amagula ngibonga kakhulu usicaciselile engicabanga ukuthi ke thina ke vele okwethu usukungacaciseli thina okwethu kusukuthi sikubize ucacisele obengenalo lwazi kubabukeli beWhat 14 iDasenok Galaxy TV sesiphuma ke bakwethu ke mhlasimpe ke kulo 5 minutes osele mhlambe ke sesizovalelisa ake ngibeke nje ukuthi ke siyacela ukusilandela usifollow lapha na kwiDasenok What 14 Galaxy TV ku YouTube channel then usubscribe ukhope upaste njalo njalo uzobusithola zonke ke lezi inkulumo zabafowethu laba abanohlonzo omlondi mfoka xaba othuthuka sibeko obunhlakanipho Pontombela obut Idroni obaba umncwabe njalo njalo singabala kushona ilanga sinabaholi la eDasenok esizama ukusho ke ukuthi ke mhlasimpe ke ngicabanga ukuthi nawe ozobulalele le conversation uzothola lapho ukuthi umfoka xaba mekhuluma kanje iziphi izinto ekufanele uyilungise nezinto ezidinga ukuthi mhlambe kwesinye isikhathi ubuyitshela ukuthi zihamba ngendlela le ocabanga ngayo noma nomunye acabanga ngayo kanti azihambe ngaleyo ndlela mase ufinyelela phansi kubantu zime ngenye indlela nange seyichaza umfoka xaba usengihlaba umxhwele usengivula amanye amehlo ukuthi awu mhlasimpe kanti ungacabanga ngenye indlela kanti izinto zihamba ngenye indlela uyibeke ngayo yonke indlela ongacabanga ngayo isileleke kwi leadership ukuthi yona ithatha kanjani ibekaphi ngamanye amazwi ke iDasenok What 14 Galaxy TV ayichemile bakwethu siyaphinda siyakusho lokho noma ubani unelungelo onesifiso sokuthi azobeka naye kodwa sikufisayo ukubeka ngokwakhayo nje bese bekile umfoka xaba izinto eziyingqinamba njalo njalo siyafisa ukuthi nawe ke ulithathe iqathu ufike uzobeka ngase sidini lakho singabe sesithi hayi umfoka xaba ubeshaya ubani
usibanibani beshaya ubani iza nawe ufike uzobeka ngoba into esifuna igcineni sifuna lento yobumbano sifuna lento yokuhlangana sifuna lento yentwinye lento yobunye into eyodwa bathi abanye intwinye so sifuna leyo nto kahle kahle ukuxoxa nokukhuluma kanje kulama platforms kwenza ukuthi ukwazi ukubona omunye umuntu ukuthi yini la ngaphakathi kuyena because imfoka xaba masila kuma BGMs noma sisengqungqutheleni zika ANC asikwazi ukubonakala ukuthi singobani iziphi ifise sinazo la ngaphakathi so nje ubusukhuluma nje wonke umuntu useyacacela ukuthi masikhuluma ngobabulondi wakaxaba sikhuluma ngobani asekho umuntu ozoqhamuka athi uLondi uButlondi this and that u1 no 2 no 3 uLondi usefikile wayichaza la ukuthi asenokwat 14 Galaxy TV woza ke nawe ufike futhi uzoyichaza esingakufuni bakwethu ukugxibana nokulwa no nalento yokuphambana ngembono sifuna lento egcineni vele isiko la mangizwa mfowethu ngizwa abanye bekhuluma la ka ANC lento engejana yes then kodwa egcineni sifuna isolution ngicabanga ukuthi ngiqedile mfowethu ukugoqa nje ungakaqedi ungakakuvali bengifisa ukuthi mina whoever is standing as a councillor yes aphume kumakho yes ngoba umphakathi awu understand indaba yamakho yes indaba yamakho understandwa ama comrade aku senior level nalawo ma comrade aseduze ngoba efuna imvuthulo oh yeah umphakathi mokhuluma umphakathi phela umphakathi unenhlaka eziningi khona iopposition khona abantu abaneutral kuzoba khona abantu abasuke beyilawo ma organization abawasupportayo yes that is the community in together so wena ma uyi councillor and when we call how are you going to manage lo mphakathi lo divide oza nawo wena ne division uzophatha kanjani so ngifisa ukuthi angathi bangaphuma kumakho bahlale babe ANC mewu ANC ngoba yena une interest yokuthi manje la side uzodeliver kanjani uma kufanele ukuthi asize mina angibheke njengomuntu osayida nale yakho anganginiki into efanele anginike yona afuna abangani bakhe abahamba naye kwikho yakhe anikeze bona ayike nangoku umfowethu so serious leadership must come out of the cause yes hayi siyabonga kakhulu sengivala ke number yami ke yocingo ke ithi 0848015007 0848015007 ipage uyahamba ugooglisha khona uthi Dasenokwat 14 Galaxy TV YouTube channel uzofika uyithole zonke ingxoxo khona amalinki ke kwesinye isikhathi kuhlangane nawo ko WhatsApp njalo uma uswatholile ungene ku YouTube siyazi ukuthi bakwethu iYouTube iyakhosta mhlambe kwesinye isikhathi abanye abanayo ama data kodwa ke ngelinye ilanga mawuthola imali ufaka ama data ukuvakasha kuleli page ziningi izinto ozoyithola ezinohlonze nezizokuhlaba umqhwele sengibuya ke mfoka xaba ngicela elakhe lokuvala elami lokuvala mfowethu nomphakathi wonke ozobukele le video noma ozobulalela le nkulumo angilwi namuntu anginyatheli makhona kodwa wena nesilonda mangidlule kwena wathunukala basobhe endleleni asiyeni phambili silunga sibe into eyodwa amandla ama comrades yes inamba yakho ucingo 065 yes 693 yes 2066 yes but nje bafowethu in all asibuyeni sakheni kabusha umbutho yes sulungise la uqala khona ukuphuma endleleni esifiso sami leso ayisibonga kakhulu sibonga kakhulu kwaXaba sibonga uNkulunkulu akubusise mfowethu nomndeni wakho konke kwaXaba ifiso zakho zonke mfowethu oyifisayo uNkulunkulu abe nawe mfowethu anibusisa niblesse nonke mfowethu ekhaya sibonga nje nalento yokwehla kwehlele ngezansi mfowethu uyi leadership ukwazi ukuthi ufike kulesi stage esethu esincane kangaka kodwa esidle ngokuthi sinothile ngicela na ufikile wayibonela namhlanje mfowethu yes ngifisa ngathi ningathola okungaphezulu kwalokho abundantly and if nginakho enginakho ngiyongithinta mfowethu asingabonga kakhulu mfowethu sibonga kakhulu sibonga kakhulu uNkulunkulu akubusise ngiyabonga sibonga kakhulu khamazana siyabonga thulana mfowethu number yakho ucingo DMT studio it's 072 811 yes 0958 yes ngasiphindela mfowethu 072 yes 811 yes 0958 yes umfowethu ke wasinikeza ke laphana uthulana mfoka Mkhize wasinikeza ushwele impela wathi
abantu abafisa ukuzoqopha inkulumo efana nalezi ke bangasithinta kule number seyibekile ke mhlambe enye uphinde uthinte le yakho umthokozo umfoka Mbonambi ukuthi 150 uqopha inkulumo yakho mhlambe ungabe uzokhuluma ngento yebusiness uzokhuluma mhlambe ngeadvert ethize ofuna yenziwe mhlambe ufuna ukuzorecorda amaziyoni mhlambe ufuna ukurecorda ihip hop igospel njalo njalo abacula amahubo sicathamiya 150 per track so ke kulaba beingqoqo 150 njengoba sihleli nje nomfoka Xaba kanje is 150 ingqoqo yakho umfowethu uthe uyazi ukuthi abantu kulesikhathi samanje njengoba bephila baphila isigabeni esimbi sokuthi baphelele imisebenzi and abantu bangaphakathi bamalungu omphakathi uyafisa ukubambisana nabo ke einhlelweni zama prize ukuthi bangalimali kakhulu wonke umuntu sikwazi ukuhlangabezana sibonga kakhulu